Reka nizere ko mumeze neza nongere mbaye ikaze hano kuri Game Sport Hub. Nshimira cyane abantu mwese mwamaze gukanda subscribe n'abatarayikanda, ariko mbabwira ngo nyamuneka iki nicyo gihe kiza cyo kugira ngo ukande subscribe ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Wibuke gukanda like kuri no video, wibuke gusharinga no video inshuti zawe, ubundi ujya muri comment uduhe igitekerezo cyawe. Tudatinze rero katwinjire mu makuru arimo agenda avugwa cyane cyane ku bigendanye n'isoko ry'abamediateri. Abamediateri ni umwe mu mwanya ama equipe menshi arimo ashaka kwibakaho, equipe ya Manchester United, equipe ya Manchester City, Arsenal ndetse n'izindi. Ni ama equipe amaze igihe kinini avugwa ku bamediateri. Equipe ya Arsenal na equipe ya Manchester City zongeye kwisanga mu ntambara yeruye y'umwe mu bamediateri beza bari kwitwara neza mu gikombe cy'isi. Ni umumediateri ubundi equipe ya Arsenal niyo yabanje kumukurikirana bya mbere, kuko amakuru yaturukaga mu gihugu cy'Ubufaransa even na mbere yuko ino guhera mu kwezi kwa mbere, mu kwezi kwa kabiri bemezaga yuko equipe ya Arsenal irimo ikurikiranira hafi uwitwa Ayoub Bouaddi. Uyu musore bita Ayoub Bouaddi, umusore w'imyaka 18 w'umunyemaroc urimo wishimirwa cyane bitewe na performance yagize bakina na equipe ya Brazil, anakomereza mu gikombe cy'isi ko kugeza ubu n'ubundi aracyari guperforminga neza. Gusa na mbere yuko igikombe cy'isi gitangira, si umukinnyi uje nk'umuvubuka mu gikombe cy'isi gusa nk'uko abantu bigeze kwa na Sofiane Amrabat muri 2022, ahubwo n'umukinnyi na mbere yaho nyine watangaga icyizere, wanitwaraga neza, ari no mpamvu equipe ya Arsenal yatangiye kumwifuza kuva na mbere. Amakuru yemeza ikigendanye na performance yo na mbere ko igikombe cy'isi gitangira ashimangirwa cyane na Tute Mercato, bwo batangazaga yuko uwitwa Zinedine Zidane nyuma yo kumenya yuko ari ugomba gukorera mu ngata umutoza wa equipe y'igihugu y'Ubufaransa Didier Deschamps, yaba yarigiranye ibiganiro bitari rimwe bitari kabiri n'abahagarariye Ayoub Bouaddi ku giti cyiwe ndetse n'ababyeyi ba Ayoub Bouaddi, amubwira ngo ihangane utegereza, even nubwo Desha ataguhamagara, uri umwe mu bantu nshaka kubakiraho projet zanjye muri equipe y'igihugu y'Ubufaransa, ubwo nzaba nangiye inshingano nk'umutoza mukuru wa equipe y'igihugu y'Ubufaransa. Gusa biza kurangira nyine Ayoub Bouaddi ahisemo kujya gukinira Morocco. Ibyo gukinira Ubufaransa n'inzozo ko yakinira Ubufaransa abihagarikira cyangwa se abivamo gutyo. Ibyo rero ni ikintu cyukwereka performance nziza n'urwego uno musore n'ubundi yari ariho na mbere ko igikombe cy'isi gitangira, ngo abinyenyeri abigitangaza atungure isi muri rusange. Ibyo rero nitubivaho nibyo bita bitwerekeza ku makuru y'uwitwa Fabrizio Romano arimo yemeza neza ko equipe ya Manchester City yamaze kuba yinjira muri deal yo gusinyisha no musore imuvanye muri equipe ya Lille, ndetse ikaba ikinjira muri no deal yatangiye no kuba imwe mu ziri guhabwa amahirwe menshi cyane. Ati gute rero equipe ya Manchester City? Murabizi neza ko mu minsi atambutse nibwo twagiye tubona amakuru yemeza yuko Manchester City na Nottingham Forest kuri deal y'uwitwa Elliot Anderson ibintu byose bamaze kubyumvikanaho. Igisigaye no kuza kubona Manchester City itangaza Elliot Anderson nk'umukinnyi wayo mu buryo buri popular, cyase ikabihindura public. Naho ubundi kigendanye no kumvikana yaba hagati ya Anderson na Manchester City, yaba hagati ya Nottingham Forest na Manchester City, byagenze neza rwose 100%, ndetse n'ikizamini cy'ubuzima agomba kugikorera bamaze kuba bahategura. Fabrizio Romano rero mu masaha make atambutse nibwo amaze kudukonfamingira cyangwa se nibwo amaze kwemeza yuko equipe ya Manchester City ya contacts equipe ya Lille yibaza ku bijyanye n'uno musore Ayoub Bouaddi. Equipe ya Manchester City yahamagaye abahagarariye Ayoub Bouaddi baraganira ku bigendanye no kuba yajya muri equipe ya Manchester City, bamwereka projet yiwe, bamwereka n'ibyo bamuteganya n'ibyo bamwifuzaho. Ibyo byose ni ibintu biri aho ngaho nyine Manchester City izo ntambwe zose yarazikoze, nubwo itari yatanga bid iri mu buryo buri officiel, ariko nyine bivugaho yuko contacts Lille mu buryo bw'inyuma y'amarido, muri bya bindi twita ngo ni verbal conversation. Ikindi amakuru dukesha no Fabrizio Romano n'ubundi yakomeje atubwira yuko Manchester City kimwe muri proposal irimo irahereza uyu Ayoub Bouaddi nuko mu gihe yaba yemeye gusinyira equipe ya Manchester City baraza kumurekera mu gihugu cy'Ubufaransa indi sezo imwe, agome akine muri equipe ya Lille, agome azamura urwego rwe rw'imikinire, yagire experience mbere yuko yisanga muri Premier League. Bakavuga rero yuko
iyi yari proposal yishimiwe cyane na Ayoub Bouaddi, ndetse akaba arimo abona yuko ari bumwe mu buryo bwiza bwamufasha kuzamura urwego rwe rw'imikino no kuba yateza imbere kariyeri yiwe. Ku ikubitiro hari harajemo amakuru yavugaga yuko ekipe ya Paris Saint-Germain nayo yaba irimo irifuza uyu mukinnyi, ariko Fabrizio Romano yabanje yemeza amakuru yuko Paris Saint-Germain koko yaba yarigeze yifuza n'umukinnyi, yaba yaraganije kampu yiwe, ariko nanone atubwira yuko Paris Saint-Germain byo gusinyisha Ayoub Bouaddi cyangwa se n'umumediateri wari we wese irimo ibigendamo gake, ndetse yifuza no kubivamo cyane yuko yo priorite yayo cyangwa se target zayo za mbere muri ino mercato ni rutahizamu ugomba kuza gusimbura Goncalo Ramos ndetse n'abadefanseri, kubanga ishaka kubanza kwita ku gice cy'inyuma muri defense n'igice cy'ubusatirizi. Ibyo rero bigatuma uyu Ayoub Bouaddi asigara kuri radari z'ama ekipe abiri, Manchester City na ekipe ya Arsenal kugeza ubu nari nazo ziri guhabwa amahirwe menshi, imwe muri zo yazaba yegukana no musore. Ekipe ya Liverpool na Manchester United nazo zahamagaye no musore zibaza amakuru yiwe, ariko nebekemezwa yuko zitari zagaragaza interest iri seriye cyane, cyangwa se ngo zigaragaze ko ziri kwifuza uno mukinnyi mu buryo bukomeye. Amakuru agakomeza yemeza yuko ibyo byo kuba Manchester City irimo yifuza cyane no musore Ayoub Bouaddi, ekipe ya Arsenal irabizi, kuko Andrea Berita mu byumweru nka bitatu bishize yari yasabye ekipe ya Lille yuko mu gihe cyose azajya yagira umuntu ubahamagara ababaza ibigendanye na Ayoub Bouaddi bazajya bamumenyesha kugira ngo amenye ngo duhanganye nande, ninde wundi wifuza uno mukinnyi, ese bimeze bite. Ibyo rero arabizi. Hari hamaze iminsi amakuru muri ekipe ya Arsenal ahuza Arsenal n'umwe mu bamediateri beza bari muri Serie A wakinaga ekipe ya AS Roma bita Manu Kone, uno musore mu France ari kumwe na Didier Deschamps mu gikombe cy'isi. Uyu munsi rero nkuko tubikesha Corriere dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani, na makuru yamaze kuba zamuka cyangwa se na makuru yamaze kubafata indi ntera, byemezwa yuko noneho ekipe ya Arsenal isaha n'isaha ishobora no kuza gutanga bid ya mbere muri no ekipe ya AS Roma. Bikavuga yuko nyuma yo kubona nyine interest ya Man City n'imbaraga irimo irashyira muri no deal, ari kuvuga ngo ntibyatungura no kuba twabona no Ayoub Bouaddi ahisemo kujya muri Man City. Ikindi kandi murabizi neza ko ekipe ya Arsenal ikeneye umumediateri. Uko byagenda kose Arsenal iraza gusinyisha umumediateri, ni nayo mpamvu tumaze igihe kinini tuyibona, ngaho yavuzwe kuri Bruno Guimaraes, ngaho yavuzwe kuri Sandro Tonali, Matheus Fernandes, Curtis Jones ndetse n'abandi. Arsenal iraza kongeramo umumediateri. Bitandukanye nuko byari bimeze mbere, ubu noneho interest ya Arsenal mu mediateri yamaze kuba yongera cyane. Nugutegereza tukareba rero ikiri buze gukurikira mu minsi iri imbere. Ese Arsenal iraza gutanga bid ya miliyoni 80 muri ekipe ya Newcastle koko nkuko tumaze iminsi tubitegereje nkuko barimo bidutangariza, cyase iraza guhera kuri no deal witwa Manu Kone. Ariko nanone amakuru dukesha Football London akatubwira yuko mu gihe cyose Arsenal iri buze kubisinyishije Manu Kone, deal iri bube off ni ya Ayoub Bouaddi, bivuze ngo Ayoub Bouaddi we nyine ubwo biraza kuba birangiye. Ariko ntibyabigitangaza kuba umwe hagati ya Manu Kone cyangwa Ayoub Bouaddi yaza muri Arsenal, still n'ubundi kagomba gushaka Bruno Guimaraes, ko bari kubona yuko Bruno Guimaraes ni umukinnyi mwiza ushobora gukinana na Declan Rice mu gihe byabaye ngombwa, cyase akaba yanakina mu mwanya wa Declan Rice mu gihe bakeneye kuruhura Declan Rice, kuko bari kubona yuko Declan Rice ni umwe mu mediateri bakoreshejwe cyane, atari kubona umusimbura we bitewe nuko bari kubona abasanzwe bari bashobora kumusimbura atari ku rwego rwiwe. Arteta rero ndetse na Andrea Berta bakavuga ko uyu Bruno Guimaraes ari umwe mu bamediateri by'iburungu bahari kuri experience ya Premier League, ku mbaraga ziwe, igihagararo n'uburyo atwara baro, ari umwe mu bamediateri ba compare n'uyu Declan Rice. Bakaba ngo byibura ufite Guimaraes byaguha agahenge ko kuba waruhura Declan Rice. So nigutegereza tukareba rero ikiri buze kuba, ese ni Man City iri buze gutwara Ayoub Bouaddi, ese na Arsenal iraza kwivamo segire kuri Manu Kone, ese Bruno Guimaraes araza iratanga bid ya kabiri ryari. Ibyo byose ndetse n'ibindi nibyo uzaguma gusanga kuri no YouTube channel yacu Game Sport Hub. Nkubitse gukanda subscribe nimba utarayikanda, nkubitse kurakinga ino video nimba utari wayikanda. Nshimira cyane umwe wese twabanye kugera ku musozo w'ino video. Coco dusubire mu kanya.